Bio si i gost kod njega u Inčunu. Jes. Čuo sam sjeo neke sjemenke. Ajde ti ispričaj se. Ima li možda neka opširenija priča? Ima. Moja kuma i on isti, znači, on koji je, ne da se nije pazio, nego je čovjek, ali kako se, Njemačka ga je promijenila, da se ne lažemo, Njemačka ga je promijenila skroz i on je sad suvijek. U smislu neke discipline? Da, vidio on da bez toga nema, znači da je to totalno druga dimenzija, da bez toga nema šanse da može da napreduje i stalno se šalim ja s njim. Ja sam bio totalno drugi tip igrača i sad došao sam kod njega u Koreju i odmah sam naglasio Neveli njegovoj ženi sam rekao, molim te, sve te zdrave sokove, sve to izbači, mlijeko od badema, ništa, znači kod mene samo ja sam sad hoću da uživam. I ta priča je bila da ona meni napravi doručak, avokado, ne znam, ja neki miks i onda ti je izvadila neke sjemenke i stala je iznad mene i nema i Stefano idu suze na oči, no idu suze na oči, ja žvaćem mene. Kako je? Super. Samo sekundu, rekao, ako mi sjemenka ode u dušnik, ja sam gotov. I rekao, molim te, pošto su oni visoko, baš na neđem 50. sprat, zatvori prozor, ako naleti neka ptica, neće od mene uvostat. Kad su oni počeli se smiju,